Imbolo na katalen na siama tiko mai ke na dua talen na nonda I wasininga ona ni takitaki at a radio mbula do vata San Francisco me koti kenda vata tiko mai a kawe ni buke lulu ni ko sai ka rosa bulu ka dio tiko ni singa ni bula September lotu lebu tiko bi kenda me nonda waka kiro waka mbula tiko ani na matabi wa kaningo ke la ni ke ka ni osa ni sa wili ka tiko na weka ambi tiko ani na ni to vata vata na radio mbula do vata Facebook page ni sana ke la ni nonda bulangi tiko ni ko kulni asi mata kimbau dua ka sengera wata sarangango na green card go and green card lottery kela ni bungasare nana makitiko mai na vital nongo me bakani lebu weekend da sa kela da sa dorongo tu da sa sombeka sa do bakto leoti sombeka na loma tar tunga se rambeka ni to le bakadava se bakadava beka ni lako ni green card lottery ya na buna ki romo vital no ni kina ki romo vital no ni kina ke kulia na kavini ko ke ro ni taka ni rauni na soli baka sama tiko ve baka rara matakitiko ve baka ngeti talitinga vi ke mi ni tikun baka na kena baka mana no moni na baka tobu le atu manda ko ya na baka bini bina ka kina ni mai nonda bulangin da kai tiko kuli na kavini ko kiritinga moni ga ndo wase tiko na nonda vital no na tikitaki vital no baka madha o tiko no ni to kaningo una buninda ko ni bula binaka venga na no ni siamo tiko mekina na kavi binaka denda bula binaka kuli Bulan binaka una bulan binaka mi kimni na baro tiko mai Rambeka ni ba madal tiko ni kuli binaka binaka na rango kuli ni si matakimbau au na dorobo ni korta sere paturova mai dakaun robe au vasu sayoko na kortumbra au sangai ambaki rosa ngabul katolu au sember cukup di bakawaci binaka kuli dai tuku ngau turarawa ni sababa rausar tinganggor mo ni sabu kamai iyo sababa rausar cingain mo bukayani abo mbaksuang ko bina singa mo sambi ko noen mo sala ko ni Amerika wakami urita ala tu na maki satu gor kuli ram la rosa bul katolu sambu ngoni sarngae o baka wili ketiko na lako ni green card lottery na baki rawani baka ni duru kina na dhanin dua kina green card lottery ana baki tin kawalu kuli sangi mate ni nomni te kabuna tobole angose ni sa baka tobole ting mai na baki tin kawalu eu sige matengan ko baka tobole kitu tobole todo ko mama tobalo mani kalongat sar munding itaken mo munding itaken na green card lottery iyo sa ma first strike nga kaya sa nding itaken kinangko ko sa may takaben kina proses sa babaro sa tinganin ko na lako dona kana non to maraw matangan no matubo bale iyo dona kana to maraw menasa na rua to santo na kana to maraw ni santo no to len matubale sa ni rawatin to ng bula binaka lako ni Amerika li takataka kan naman ni bibu kita lang may beach dina to iyo dina kuli kila sando loma tar takat sando tu no ruba kana no mer tobole amanda reseng tu bek ni kila na ken lako rani tal no takamanda bira se na ngono saranga du sege tiku na mekina na process go se na lako ni no baka de form se sanga do baka duruma na da do ken green card lottery Ina kana tatadang ko tiku bunga ma indonito le sara kita wala ko ba matubal le Australia kita le sara na Sydney Lights o sa kita sama na numusar kita me kita sa katakatuma me kita sama ni Leon Bonoto ni Australia sama ni Indo sang kita kuna men itu tamo kita me wala to wala mo na green card kita mani bakali form tubo main ronong dolutin kadiwa mo bakali form kina kona kani DB 2021 ko sa mela ko nempeng ko ito manila bakali form todo kona bulau may binabulo ko to kina November kondo undola kina na ngon di bakali form iyo o siya man yang bagsaw kito mani
Kita le cek tak atau kung kita cek tak na website then manikalungat ini mending teks sareno yaw. Sangkay may baka muri tuto ko na katuto ko may baka muri meron ni atau making nakasama rato na uniko. Betul Kak. Kaya malam ya, bikin seperti kumain kami di kuah, ya nang tuku awasan tu kila tali tu ngaya ni kebaka do laki baka tu boleh na mbaki ngo, nage madala na mbaki katumai sa nage rani o tikeri tiku na process Iyo. Vi kaki di saringan revi ya na mbaki ni muri na vi ruti ku na mbaki na turti ku na ru na mbaki ama na mateni mbaki na nonda vakali fomu se mena bita na dana na lottery ya na vi loti ru na mbaki sana ge rauni vakai kuli ru na dolu tiri ka dioya otia oti do kila kena kena madala sanga vako oti ke di saringan na kena proses ke na mbaki ngoi Iyo. Kuli na tuku ni tingu minggu na leo besar na ka ala baki ngan revi mo sa turkin sa rede kina na damu na damu soti manda ro ni tal no ta komanda se damu soti manda ngan revi la baki Pina kana apply bana kani green card de free kona website nga na DV lottery we kemuni na be bagale fo metti kuna numni passport baleta na requirement wongo pena kati metti kunum passport wata merto be kila talanga na ngona ta be expire kina num passport so ke kai ko be apply bana green card me num passport me be vida tokana amba kilio me ngeza kona ken expiration date na ngon le kusandingi tekina na kaila ba ki mona bokalewena berteu single applicante bokalewena ngato na form mutukune ke na kato to kumbele chiko na pumo sale rawata no mukawa ka huli kwa ngaya bote tarunga kusabo ka wati sesenga bote kena kalenga no mbagini singi sudu na dai no mitumbu tangane dai no mitumbu elewa na bote keso tala ka ngambale chiko sana ochia sana ngai submit kana no form orto sana otimbe ka indona bula orto sana ngai email talme biko mombita ni na no police clearance ya oti bidna bula iyo na otevi na pulo orto no email talma bana email computer ne bana no form na ngono sanding taki otikina iyo sana ngai ding taki no mombita na no police clearance no birth certificate batake no passport biodata page mai ko mbita todo kani online iyo nando na website orto na mbita mai ko mombita ni kina orto na matentungo specific sara na size orto bena kata sing bena kata makalebu sekali la ya dua na size orto bena kata na requirement ko sa bola itu mai sana otia orto nangai tukun orto na bebetara tiko nango nomor to review takana nunggu application sa oti sara ngai orto sana ngai schedule takama na interview me ngona da mo sala kon kinale interview yo bichi na kangala ba ki may metti ko na kabakila me saumi ambale to yo so mona nungu police clearance 116.25 ako na 2 to 3 days ngai chiko ko na 2 to 3 weeks ko mo ko limbite bertono visa iyo ta kabo na 2 to 3 days mbate November balile no kumbita no kani police clearance so mga ko na emergency ko na 2 to 3 days 116.25 Fijian dollar sangai ochingaya sangai benakat sina balete kay last review na nunggu interview ko. Iyo. Batoro ka dili na interview do the interview what is angay ta kana medical check. O siya angay interview tali angay madalame kay nung lako Iyo last review. Interview. Iyo. Iyo. Kongo simper na interview sa tukun mo medical check rawa. Tukun nga may specific na bono orto tuku na me lita ka no medical check yo singin to na bono atali ko lakin le medical check ko na bono lakin ya ube Dr. Fatiaki na Epoth Clinic kene sa ubay labo 100 sang bulan dola ko ya mali ruangan ke midula x-ray nga so kana kalita televi ko sa kuasar chungaya sanggay la ko na no visa fees 693 ko kita na kawaya sa nangay sumusumo ng tangan Fijian dollars 693 iyo sana o singa na 693 sana ngai interview sana ngai madal make no mulako
Ono ngarto sana tarakina num passport sakila saranga kiano sala ko ke kartu sa sulema ke nambalian to nakai CBL yang katiku. O tinga sorto no sulema don chikini paper to nga email tigi utalme ke kartu sa tara num passport mo lipik tanga mai. Sana kambi to mai kina no mu visa. Pena num passport patake ruana ngani bola. Dona ngani bola merto tukuna mai mongai sulia saranga berto no salia da ni Amerika na buno ta bang Amerika kulei ada ni kina berto na berto na immigration Amerika berto na galentola orto sulia talaga mendo na chikini bola mendo mula konto na website mo somaraw ay $440 Fijian yani saunin mai Bernio buka mai Bernio buka yani Bernio buka ni mo so may $440 Fijian na sauni no mo green card na bunwa ta boy kompita tukina no mo address na bunwa ko litigo kina orto na email taka ni bena bunwa ko sa litigo kina na keni sa boy la boy $440 Fijian sana ngai tiko na no mo ponto yo na ngono ponto bebe pana sartu kana pula bale to ni leliti ko na pasindia vida man na ko kuli na pula sawat kito taro na pula sawat boleh kata sarchukan na $5 one way. So eu kita sangai sanga na bulang mayonggo na bulo kotoba. Boleh ka chukuni $2 bebe 2,800 one way. Iyo. Sata sombo may balilay Iyo, sabi to somtal may balilay sangai tikutal na requirement wongo mo swab test. 72 hours sember nyo buka na nakati mo swab test kaya makasaluray ni negative sananggay makatari mo buka kaya maka positive iyo na bebe lang kato ka palilay so mit talaga na swab test tulan raw ng dola kaya nisaw kaya maka ko swab test mo katako sa yan chiko talaga na bunuang orto recommenda kami na swab test singi nakapakapitalya na sintuwa ka na medical clinic sa araw. Iyo. Ako sarangaya iyo. Iyo bakarongo to kana nabika kede iba kumabalo to ting mingori na iba no kede me oni ala kova na keni sawe sa Iyo. Ai labulebu so mitigo kina. Labulebu dina iyo. Labulebu ya kuli otarmanda na balatini kila ni sedor butiko. Iyo. Ngai da so tava tongo na rendre mai biti ni rawata na baka dava na ilabulebu go na no somitigo mai na kamba kedengo somitiko Pinaka na balatini eu do tunga do titi tunga mena koro na ngona sasaka ta kinakaongo ukinda dalam tanga bakali na isaw ni ayak na so ni kai lava ki mai mura no rawata kina na lako ni goe pinaka ni to bibu ki mai rawe ki tur juga ni gore Amerika England ra bibu ki mai rasul linga mai tondo linga mai raw ki na lako or so mana police clearance so mga nungutang o kito bibu kita nga baka matubu bale na kena sasangit akin na lako sa ambo ndo na sasangan retok sama so sasangat ako may sama ya sarto nga na buno po sa aboto nga go vida na singa muni sa may sambi bono mai sa nabuka may go Amerika kuli bina bono ni may tigo na lai California itu kitu ke le talanga sa ti ko may Pennsylvania, Seattle, Washington au naliti ko beka ni Pennsylvania, Uniontown, Pennsylvania. Tahu iyo, uno sa leti ko ni kina. Totoo kasa na magsarto nga mingori ya pikem ni na siya mati ko mai ni na ready ko ni live ti ko na ni ro vital no ken balbalya ni rawi ni pakita vital nga mai na vital nongo wa sangati ko meu sureta talenga dono bio tini se matabu vale kartu rawata mai na no to green card ke bukaran ni to vital no talenga ya bani sa ni dua kito vitar tarrawa isa nga lengka kila ni na kanta kalunga tu kina nangono go ni sarau ni to kunya na tuku da mga da bak sangrati ko information da mga na internet okay baka willi ketik ko ni
di $1 sartig ngago, $1 sartig ngago na bakaliafomu, na green card lottery. $1 tingo sana turti kon na bakaliafomu go, turti kon na yavan go, me adova tikani na katini ni singa ni bulo November. Katini ni bulo November. Ia au ke la ni au waka sama taka na ngono situ kina me vitia tuna nogo waka sama me o to waka to le tumanda ia na ngonea ge levunga na internet shops la lai me viti to vivo ki tukina ia ge ndo ni sa ora lava ka tik mandanga wira ko ya levu era ni na kila na la kumantanga ya ni retaronga tuna keni sau ya sana bakame bakalo lele te kirutu ya kiro via tu tingani na via kani na kavini kwa ni ni so mina nomuni bakale fomo and DV lottery yes and a green card lottery ya tinga na website o tingo ke tona ga imbiuta tali tunga ya ni and ni to vato vato na website raunio ni moni na bakale fomo kina konga ya bakitini kawalu raunio ni sa bakale fomo senga ni bakayala na bakini mbula me rani na bakalefomo me kena se na sasanga me turu kena green card lottery in dua senga ni bakayala na bakini mbula but you have to be 18 bakitini kawalu lakavake akuli ndo talaka ni bewa sia beira na sia mati kumena kabini ko Ndong anak betu kuna yo bir na be bakale fom ke baka sarasingi dingita ki merkunya lelai. Boleh tanah kanggo ndo tani mesaumi iyo ke baka sasing na singira na mbaki mengo to boleh tali. Iyo boleh iyo to boleh tali. Boleh tanah ngono sana rome kina sana ngai ranu to seni Amerika. Ngai staw iyo. Ge baka samuta kani na ngau na eto tolo walitunga. Kala? Iyo. To wala na bakingo senga ni baka miuka na to tolinga na sa anda bakila to ngongo baka me deriva nga bango sa uti talento na bula, rona bula. Iyo njina. Uti talento na baki sa roni na lakumai ke baka senga ni mani o kalungata se mani senga ni turina damni na bakila kumai to wala tal. Baka to wala tal. So kila tinga go $1 tiko na $1 sartingango pakawili kitiko ni $1 sartingango na kena biu na kena turina yada se na bakale fomo na DV lottery se na green card lottery na laki songa tiko na katini ni singa ni bulan November so from now till then katini ni singa ni bulan November sa radio ni bakale fomo tikina ya tarwa tanga wa taronga ya kuli taronga tel tinga minggo nda weka semua bakawan na fees kede ai na vika kede na ilawa kede lava kimaya na police report na medical clearance lakubatan na Sony visa na kakede ai somi ya sambu so lebu da bakasamtakan na nimbula da sota kai tu me viti ya bakarita katiko ya ni akuli ni okoya tete sartunga non buno saranga non tete kasomara ke me kina na beka ke ngo me baleta na no ni lako me bona ngone sanding te kina na ivana ni sa bakarita ke ni sa tu sa kila ni sa rawato ko na green card my green card lottery and do na taro baleta ni lebu na talo no lebu na talo no do rongoda beira na tu sa sanga mai so sa gendo mai kalu dasara ni sa dingita kina ivana o tiara ge lako me na interview obi ba kombatata take ni dina ni sanding ta kina vamu ya ke waka senga ni tau doko na vika ona wakaruta ka mai se na vika tu lava ka ani kina ka ni wakaruta ka ngone me ni koto bate ani ki muni kina interview rawa ni onina ena senga ni solivike muni na volatara muni na lako me kinai iyo ya ke baka senga ni toto wata na kau ni ambiute ani na ngono ni baka le fomu kina se ni bitikina no ni application ya na website na mateni ngona me toto wata se dava kuli iyo na yavanga ikumbita bana bol ni sudu me mbiuke me kun no baka le fomu ga imbita sona nickname ko na de ndo ka bikina na yata ni kadi bi ko singila ko mata kena bol ni sudu bata ko sarang bangaya na si rendre se na senga saranga no ndingi taki
Kana lako patake na mistake lalai me bakana cikini sigini sudu. Na ida ni tumbu-tumbu me ndono me bindonu patake na ibol ni sudu. Kumda nga iyo. Ka ke rea, o ke lai, o ka talenga ki na waka na nomu rawa, na nomu certification, Na nomu weka ke de waka wuli, waka takadaka, me toto wata saratinga, na ka o walai ani, e na nomu ngono waka le fomu kena, ke na weka ke de saranga mo na kote ani, ke na interview, E dua, waronga te ni rongai, ngai wakawati, e dua beka sa rawata na green card, ngone apply ki na green card, a se pakateke kuli se dorobo tiko, ia o tia ngai ngona sa wara ki tiko kina na madali green card, o wakawati, ke li wakawati ko ia. Ia, ngai lako ani kina interview, sa ambitu tio ni ko ni sa wakawati. Ia, o tia sa mani, ia saranga na huna sa mani senga ni pakatarai kina, me lako mai sama di senga ni suli kina buana i vola taro, me lako mai. Do talangago, wakatalanga kina indu atal no talanga via ni dona matapu vale, dona via tini, o ngone wakartu wakalia fomu kina, ambitanga wakaru via tini eronge du imbitanga na non-row application, Imbitanga mayo tangane na non-application, o tinanrito imbitanga na non-application, yo tia ngai manindingi taki na ni tangane, mani turina de tangane, Ia, o tia, ninguém turna dane a sambi tutoko ni wakawati ngona ni watina yo o ya lewa e andu tiko na lubena se wakalubin mai o tia but e ro sen ni mbi to rau na application na ya wakai tangane na nona step dot right a sen ni na ya vana ia na ngona to sala ko kina na interview sa gele mbi ta ni o lewa ngi kuno ko mbi talenga ya ni na lubena even though it was the application, kono nona gibi ya bersama ni tu senga kede kina ni soli na non tu ibola tara ni non todo ko ni orto sama ni senga kede ni lakomai iya Evati ko sona kala lebaya belaten ukila na ngone sana otur kina na vamu sa tukuni kina sela beka ni na email kulia Laka na email sa kunya ni sa kalungata sa siya ngaro to na singila ko may na email iku mo check tali pa na website nga ko bakal for making na dana to na DVR status check okay iku mo bitala no mo case number pataki no mo pataki to na number confirmation number pataki no mo case number mo gairo ni reda kaya kay ko sa dingi taki se sa nautian ni ko sa bakal for moti ni sana submit na form orto sana gaiti bu contact teki ko may na email sana utino mo bakal form men iya ya maka mbiki na me toto bata sarti nga na vika ke de o ani depende ngono sa di bakal form na vika do likuta na ngona ni interview do tang beka na kadi be bakritaka kuli bakasamatakan na ngono laku duru na proses ke dia na pai radio sia mena bibu kibir na kada rasia matik menaka ni kuat ni bola vinaka vinga na bono ni sia matik mekina vinaka bakare krita na menigai seti ko na non ta kata ni vitala no ena ka viniko vital no tek tunga go na green card lottery ni sa dola sartinga ngono go na gelis songo tiko ena tini ni bulan November tini di sini bulan November tini vital no keros kita tokani na website gena ngono ko sara raw tu kulie na taliboni na laptop iyo login and just apply raw sartunga kita bakana di baka samataka kulie iyo be baka binibidang nga ver todo ko era wito ko ni may na sasangata kinugula ko yani baka bimbi ndono ko tatali uti ko ni Amerika leu usar na susu bibuk sar mo ko na sumi nugu bondo pati kina sumi ni bisa tatale ute tebi tamo toto manta bula sia may Pennsylvania pinawali na wito ko ni may kena sasangata ken nugu ngol-ngolian utkir tal na keno nugu bubal rawar mo ti may dombul binak
Naka. Ia, me wakau ni re tu mengori ni live tu kuna vital nongo, ke wakai tiku sona kau ni viawasia mai, au ke la ni so talanga vi kem ni na sema tiku mai neka vini kua, o ni a riri rawata talabanga mai na nomu ni green card, and green card lottery. Omi, o tingo sana game beauty ka ni omi wakandua ni bula vinaka, o tingo sana game beauty ko ya ni na website merani na vivu kitiko na numutinga sa andola sartingango ke sana bia ni nambong ni kua sarani ni na wakale fo mukina balate asa na laki songo tiko na katini ni singa katini ni singa ni vulo November. O waka wili ka tonga na vi kai songo me baleta na green card lottery. Ndue taronga tingo, what are my chances? Savanga na ka warongo de tiko na vida no pula sa oti waka wili ka tali tonga na dono bono ni na ngonongo waka sa soli kina waka levu kina Pacifica na Southeast country sa soli kina waka levu na green card lottery. Beto waka samataka iliu aseng soti ni sevango na levu ni na wili ni teman-teman waka bibi kenda na ituki and rawata mai na the green card lottery. Ya nangonongo sabalek ni bibulanga darama tiko ito laku tiko mai uire sarawata ratu mai na green card and ngoni salango na green card lottery. And na tuku rong vinaka kiro ni taka na ngoni na biba ko geti tiko yani kivi ni me waka ngeti tiko me taka koni alo leilai me waka rita tiko kuli ke waka esenga ni rawata na baki maiongo malet ke waka ni na waka duru mana damu ni so ni waka le fomo na baki ngo en ke madale na baki katumai mo ni na gere okay la na bulo me kuli waka dondon te ke au ke kodala iyo na bulo me mana bulo me sana te bundola kina ranore da ke ka muni sandingi taki sesiang mana bulo me ato tal na baki ongo serano cek ta kacunga ndono ngono pala porto sulia merani be bulo ono tontola tu ke morto rano reta ke kai sandingi tak sesiang ya iyo mana baksaut ye bebemper balai bala tangono na covid kona bukuni mating kona covid bebemper balai bebe delay mainan dona bula kita ngai be redeti kona bulo juni sanga indola mai kina membala tango na mate kona covid bebe delay bale na kena proses ta kina kani green card dio o bener kani manindola junga kira sisang ta itu di tai o yo mandanga baka mi ukuram buita katale ni niu merongo ada ni so era se laku tinga mai na green card baleto no manangoda sa laku mekina na COVID-19 levo na kai mai songo au na numai au di sana talanga kina na green card lot pero ni do baka binibina katanga kina dina ni mai tere kianda tiko na matitaka levo bona COVID-19 ya laku tiko ngana green card lottery ko ni alo lele kina tovoletinga the same tu ni de klai e ko nga waka tovoleti ko ngai da waka rote ki kanda tiko pakai lavo ngai ngana ka upa sama tiko no na waka madal tiko kuli ni kla ngono go sarara me da ke waka ngata tiko waka telefon tiko no telefon se no iPad se rara mo screenshot na page kede na iyo on that website, no website ya, na page kaya nga o baka lewena na numa mo na tambaka. Si mo na screenshot taka na page ya baleta ni ya mo ronyo na numa tigo kina na bikake de ombita na information. iyo Matilala kaya baka lewena baleta me na tuto bata tiko na bikake de ya kina no misolitaro na gono sana ki interview kina. iyo Na kami na numutiko na vari tingo ia esan dua na wili levu ni vanua and do solitiko vira na green card lottery and na bia baki senga ni senga ni o kenda tondo ngase da kami leo vira tinga na baki go wawili katongo na baki rono ndolu rosa ngabulu kuli
Iyo. E rauta tiko ni duana undolu, digo sota, duana rau ona sanga buluka vitu na undolu na tamata, e a solivira na green card na mbaki sauti. Ia, wati ko ana kere lako, ia kero sama ko nuni tiko ani na matabe o kanigo ni beibu ke wakalevu na vitala no leka kero mai waka dora tiko ani ana kavini koa na nonda itakitaki, be waka ungeti tiko nga, be waka raramata kitali tinga me baleta na green card lottery be kemnio ni na tiko na nomni waka nananu klani nda sotakai tiko na ndre mai nonda, ia ke wakai senga ni kalungata na mbaki lako mai, tobole na mbaki ngo, senga ni reta na ramo na mbaki lako mai, kakone alo le lai, tobole tunga, o rongo de so, rasa tobole wakalima, ngai kalima ni nonra, waka tobole ka sangira, ngai tarikina na ivanra, sangira mai kina na nonra green card. Binaka walebu bikim do na sambi utatok mingon na link, le sila na idon, nimbula binaka Grace Vere, bula, do bula binaka ke sara o iso app torda imbula binaka bitong mengona link darani apply kina iyo sako sarnga gori iso app ni imbula binaka valebu o tingo na game butal ngani na vata ni na radio bulan do vata na page ngango sana game butal ngani kina na website we kemni ni na via vakatovuletu sangan indo naka itu ambito tak minggo mareta boleh bina ke mareta utaro endo somi na DV lottery senga ni somi na nanta bakale fomu kina tambangan US passport size na kai bina kita ngakina o kila na do batikina kuli ni dagay la ko na boleh bita ba sara kila bina ke tuiran ni kaya na US visa na Iyo. tamba ngandrevia boleh bina kasinati na link na utingo sana ge biuyani ke baka ni scroll dake oni na reda ni sambi to tokani o iso apa torda na DV lottery satu kon mandani go na www.dvlottery.state.gov yo na ge biuyani na nonda page na nonda bata go na radio bulan do vata bikem ni wakatarong itikumai iyo ke senga ni somi ona soma nga ke baka maybe ti senga talanga ni somi vinga na no seguro dava nga tiku kina o via baka le fomo me kina via baka tobole mai na green card lottery senga ni dono mona somo kina dona kambale te tonga na website tori ke tiku kina na applications ke dia se na yada ke era sasanga mai goa na DV lottery doanga na website ken balbale se burubura dava error na bakale fomo me kina senga ni somi ke na somi nga ke baka dua tale en dua do beka na kambani erto na bito mai na DV lottery erto na bukeiko na nomo na bakale fomo te mena nomo sanga mena durna dava ken green card lottery na third party we rare en tiko nga na nonra na labo era lavaka ke baka na buke kenda koya bibi kina to make sure you have the right website koya na kiro na gay biu to kaya vinaka vale no tora vinaka tau ni bula vinaka sambi to toka mengo turanga tau na bita tal tonga mengo reko na application no ni bosata na website vinaka vale na bibuke okela na vitala no lako tikungo na gay levo na gay rongoda kelasa na utina ni robital na kavini kuasa na geli rongo de tikani na ngoner na gei ngalala kina ngoner na gei rongo da kina koya vi kemni o ni sana gei rongo da se ni vaka wilikan na vi talano e lako tingo tigombe ka sona tuku ni klani roni na vivu ke talenga kiritunga ni ge vola mai ni vola to kama ya me roni na vivu kitiko vera na wekanda ka rautelenga sera tume biti era sasanga tu mai ser tu no rovakana nanu roloma taru tu resanga tu nikila mera tika bo bakadava rambia kan yudur bakadava rambia kan yurawata bakadava na green card lottery senga vione lavo tika vungo la koyani me dava ngona sana tarekina na davuni ni tete yanga na kai tu no kuli o ko tete se ke kai tu na daka ni linga rani na dakava ni dakava
Bolitaki, me rau kina na tu lebu sar na burbur ni lavo itu, me kakua ni da rongoda nga na lebu ni lavo e na lavaki, o kila ni soe pati ko asa da rongoda nga, yo mona li sumu tu e ndrau pakavada na so ni medical na yo le lure baka puni wai na nungu police clearance na so ni visa sanda ko ngani takam sa so lebu ya ke baka sa na vati nga na baka sama e sa vina nga na kuha e vina ka na kuha balata ni o sa iku nga bakate kiko o sa bitarato nga o iku no muy so sawe na buno nga sa na orle da butiku kina ya ke nakanga ubia tatona katiko ka kuha ni dele na senta pakatara na rongo ni lavo ka lavaki ni na lavaki ani me pakatawa taka na nonta sasanga na nonta toso mai valangi merani mai rau kina na bula me mai bebu kitika ni dan deo tiko ni be kabinaka ni toso ur tanta mai manda kuli lele do talaka ni be wasia ni berme da tiko na dorbi tano na kabini kuwa sabi ako magsarto nga eh. Pasar bengai ai Iya, sabi ako ito nga. Kuli arto bakarita ketik mai bakarita ketik mai go mareva bulu binak mareva tuno tik ko ni soma e ronon dolu $2,000 yana kai soma ko yana kai soma ko na na process ke disarnga ya mareva mai na tikubu ni na police clearance beka ya na mateni ka soma kulia. Iyo, matini ka usuma na police clearance. Ko rocho na kini wasi ko na ko na kata me loman tulungan na singa se me ruo kina tulamada me kay baka bertu. Iyo. Ruo na kini do na baka ke me expedite, ke baka expedite kata waktu tolo. Iyo. Ruo kina tul na singa ya vida na kini sao ruo kina tul na singa don raw baka dava. 116.25 yo. 116.25. Iyo. Ini sarea. Kamu baka Kona tulamada o ono sanga bulan tola. Ono sanga bulan tola ke baka ronyo wara kena tul na matawa. Ano matini ka ono soma na no police clearance. Ya da lebni labo ya mare da sakwa mbeka ya. May na no police clearance kina no soma may na no ibondo sena no soni visa. 2,500. Bita tang mengo kwa 2,500. Kene bale ali manondolo na ilabu ni biti manondolo na ilabu ni biti. Yo nakanga betu kuna me ka ko ni bakatawa taka na sasanga na nomurongoda na lebu ni labo na lavaki. Balet ni vango ke bakau sa budina tinga lomo ni ona rawata au do baka watu ya no baka bota na ke bakau kilani tomato baka bota na tomato baka lo malangi na baka rota kana sala mena rau kina na lima nondolo ya na sulia talanga na buku na baka bureti kana baka sama na bingoni sale so eraninda na muria me rau kina nei lavo na burbur ni lavo lebu tu bina kamili utingo sana game beauty ko yani ke bakani scroll dake ambul bina kamili watu didila ke bakani scroll dake tu lebi na wekander tu sambi to tokani na website dakangari ya ke bakasianga utingo ni robital no sana game beauty litinga yani na website bina ka lebu marreta na biwa city kumai na website yo ko ya na game beauty kani dake o baka wili ka tongango na baka tataru iso ela kuti kumai daba soti na documents yang andrevi na kena baka lewini na form bulu bina ka chia me baka ya baka madala taktiko kuli ya na matay madanga mo baka tin kawalu o tiasa na gay ambe ka na nomo certification kede baka na kakede vaya qualifications kede baka na andrevi date of birth ya danra roro no bitumbu ko ngana kabaya na ngandrib managa na mateningo no se nangi bakale fomu kina se da beka kuli iyo kwa nangono ko bale fomu kina nangono ko sala kina chiko na time limit mo ko bakale wena kina na fomu o kila bebe mo tinuro sanga bulu kina tolo sanga bulu miniti Ombita todo con acá todo como bakale wena kesa nga sana expire sana yuko na take bubu tale
Baka to ba na kena sangay iyo nangonang ko nangona binakatutun pa mobile phone kin nangonan tola kina. Baleta ke baka ko bebe last minute sana bebe ndendre ko na sa oso kin no to sistem orto mo kay bitan kina bebe libuna na be avik ya. Iyo. Dila yo ke roa vital no takatigo ke rupenix wat ke tu pe na vida na mada sauti de na gentol na katolu ni singa di buloko to vai na lottery o ge baka wili ke tiko go ni $100 tiko na ngongo $100 sar tingago ka kotal ni waraka na katolu ni singa di bulo November sena bulo na katolu ni singa di bulo Oktober $100 sar tingago na website ni ninga scroll vakiani na vitala no akaba kai doriti gongo ni na rede kine sono wekanda sa rabito to komengor no website ke bakasenga ni biawara ki kira no me na kine na vital nongo ya ni rauni sa teku sarangana no ni bakale fomo senga ni somi the registration fee to kuna te komengo mareta ni $39 kuli dava no murai beto kilati ko ni senga ni dondo no me somi senga ni Iyo. Naso como sa kayo tika bu apply? Yung batang kila may garo ni sarang batay liw talaga na scam eh. Iyo. Pero website ko na scam batay ni ko tambakan ni pango green card eh liw na website yung base kamay. Wa ko na mo tambakin ako na DB lottery eh. Binaka. Iyo. Doon na bakasama binaka ya, wikibnina mai kibnina weka ni semtik mai ni bula binaka, bengana bono do semtik mekina na kavini kuwa, ke baka sambiuta na green card lottery. Bombita ya na internet mo sana sanga mo bakalefo na numati ko mombiuta keve saranga na DV lottery. Na DV lottery amo wili katali mandeani wakando dono taksaranga ningo do tarong timingo website tawai balete ke bakano bitu tungani na lottery se na green card lottery elevu talanga na kampani erdo vivu ke sartu na kampani erdo vivu kendina sarangay tutale so Scam eh. Para kambutung-buto tunga koya menda nagangaro dito kina me ona biuta yani na website the right website koya lottery I'm trying to pull it up TV lottery evaptali na website cool Kung DB lottery ba nga? DB lottery eh. Kung na website kung mo kayo bakalefo manikina. Sako saranga nanu na DV lottery ya na website ko na biuta kaya kay senga ni DV lottery kaya balbale kako ni baka lewe na website ya balet ya na rauni na lava kitiko kina so na kama na soma sen tungawir na turbutako muri tungawir na nandra lain ini nakakang buto-buto Iyo. Binakvalevu notor doga na baka madala bita tamengo turanga tau each country is a lot of the quota. China, for example, has a low or zero quota, therefore they have less chance or don't come through. Fiji has a high quota to diversify the US. Binakvalevu noa ditaka ni sana suli bakasa mtikwa biba kongeti talitinga ni waka ni nararawa li usarti ko na kena rawa ni dingita kina idhamuni na green card lottery Sam bulabinaka Sam running inbox nga may wikito and radio bulando vata yang nga ni ro ngunisal ro ni tartar mikina yon dinatudok ko tau do not pay anyone. Kako nanumatigo isang ni somi isang ni dona kai do mena lava ki ke bakao sa bakalefo mutiko sa tu ni mai musomango ke nangona to tolong dundu baka mboko da live sarangayani na website utiko kinangoria baleta na TV lottery isang ni somi. How long is the process? Tarong tiko mayo esita bulbinaka esita na process ngaya na kinabalabu tiko bungo
Sandola tiko ngon na website sandola tiko na kena tauri tiko na yava na ngai songo tiko ene ka tini ni singa ni bulan November ya na balabu ningo na running da bakalio fomu ya ni kina ya sange tiko ya mai na November kina May ni ambaki ka tumai me na mavala kina se ta tauri na damu se senga sa kalungata na green card lottery se senga o ia mai na November kina May na ambaki katarawa watiko ana kena balabu esita io mai na May sange solibiko ono na bulai kamanta satarina damu se o sa kalungata solina na green card lottery sa solima viko ndona namba kulie Iyo. Solima na namba esa nange solitiko viko ono na bula mona bakarutaka keda mai na ka erto lava katiko yani sa nange biutel ngaya ni na tikini singa me beleta na no ni interview kena vekala lai bao ya ni taka ni sana batate a esita sa so mina no ni waktataro e vita na mata ona kena ndende na no moara katiko na result ni application bula vina ka venina ya unitaka ni sa somena no ni taru talenga na nungu bakamadala tiko niya na batiko ana kena ndende ono na bula ya na result ni application ya mai na May ambaki katumai na bula May ngera ni reda tiko kena bula vinaka Luisa Penny Rewalui ni bula vinaka ya na DV Lottery ya na website DV Lottery ana bula moni na bakalia fomu kena Nakavale na sema tiko mai o vakarei de timango ke vakai so tale ra vakatataru mai ia dina to Luisa e free o kere tinga mo ninge wase tika ni na vitala no ane ka ni kua ko ngaya ke vakai tiko tale e son vakatataru se son beka na vakasama o ni via wase mai na ngoni sale roni na vivu ke kina ki vira na kanda erna rautu ni sasanga mai ke na merna bakalia fomu merna romoto talinga mai na nanda green card and a green card lottery mingai bakabola toka mai na nomuni rai bikiam ni na bakataronga tiko mai na website ke bakani scroll sompo na vital no bakadur tingo sartu le vida na weka sartu bito toka ngori na website membeleta na kena bakamadala matela lai ke na website karawa ni na bakalia fomu kina o yana www.dvlottery.state.gov. O vamputa sa matata sartika vikianta na keri lapalaka porque só na taro ninguém bita mais que cambia kai so vikiam ni na weka o ninguém le rongoda tiko na vital nongo and dorango no mai muri ni kilani ni arawata talenga mai na nom ni green card lottery waka matabu vale kera ni vitar tarmai ratalenga ni to me vital no and na singa me na viva kung geti tiko avira na vakamatabu valitiko se dava beka e dondo no merna gangaro ni kina merna nana makitiko me kina na vikaso e na lava kitiko se na matagali tuku dava na ngandre vivira baleta ni ko kiro me vital no tika ni ke kuli senge bakiro sanga volka tolu darubo sa vakarita katika ni okoya vakamatata tak saranga no ko ni se darubo tiko saranga ni The robotiko sana bukatiko mai Uniontown, Pennsylvania, and mother ko tumai na siga tusi sana bukatiko mai kina kuli onu taka ni nando na ngona leka go vakabi ono bula la ko mai tuna li sote hani Pennsylvania yevi sama tiko mai na kavi ni ko bin nako vakalevu na sama tiko mai ki retinga mani ge waseti ko yani na nonda vitala noa ena kavi ni ko ke vakai tiko sona ulutanga ni vina kata me mai leo tiko ni nonda itakitaki and nonda programa se vital nova kamadawa ni wala mai na ulutanga o ni vina kata me na mai vital no taki ke vakai tiko so ve ke ni na bia mai vakai ta vitalitinga so me kana ka o ni kilatiko ni lakuduruma tiko se sono programa ni vakai tiko kina ni via wase mai ngona nonda bata ni vitar mai metu mai vitala no ana nonda itakitaki na nonda programa vakamadawa and a radio ambulando vata San Francisco me koti kenda vata tiko mai kero vital no tikani ki kuli matakimbau kuli semberangan ni doruba komodi vera na sema tiko mai na kavni kuando beka na kau ni via wase
Ando kana kami ucuci kana kami wasia membalatan na nanguna ni interview to na minimum qualification nga kaya ko pasta kana no form 6. Madaba na form 6. Se kaya kay ko ni iyo. Kaya kay ko sing badaba mo buli men do na bunoy ko taka tu kino for more than 2 years saro no qualify. Meron ng ngolan ni Amerika. Kaya kay ko saliado na stage ni interview. Naka. Bali kaya makapantang yada na form 4, se form 5, se nga niya Iyo. 6, iya, Iyo. vaka tundi tu, rona lomani rona embaki, erao niyo. Era niyo valeo fomikina. Mindo nga mani bola berto na bunoy ko taka tipina. Dona ngune ana a vida na baksawoti ko se tiko niya se tu na nungu bakasama bakana no tiko se tiko may biti meu tobole tumanda na green card lottery sa nakangaya o sange loma taro tiko me bakada sarmada na nungu qualifications se me avivi na nungu bulika me rawa ni ngai qualify kina se me rawa ni ngai turkina na idangu me rawa ni liba kalia fomu kina na green card lottery unita kan isa baka matata takisartikania sana rani bebu kitiko beba kung getitiko baka lebu bikim ni na weka may nonda balata ni ke makamba nga endo ayado ko nga na bulia na form 4 se form 5 balata ni kila ni siya ni kaya ni balambali ni ndo sali dava ko nga na bulia na form 4 se form 5 balata ni kila siya ni wata na bulia lusa maka do la ke rumah ka bunga weekend la ki ya ko nga kina na robuli na form 4 se form 5 ke baka sa vaka tiko tunde and alumni ronem baki yang koreka tiko ni akuli you can still apply do nga meni bola berto mai valni vaka berto vaka ditaka mai ni vaka tu ni sa vaka tiko and alumni ronem baki na kambanyo ya sambo rawa seranga dan turungo itu na tala noa kila me se tumbe kana vakana nanu oyo me na tu na sartonga no publika me sa eto vani na university beka sa ti kumbeka na degree se da mangero ni avakasama tu mai na kavango ya kero tu koni tikani na beka ningo na kavini ko isenga form 3 form 4 form 5 siang ni adava na form 6 na daka nga ke baka tu de tiko na rua na baki and dona vanua you can still apply vinak vale bukuli dana gay may sote tiko Amerika and dona ngona lek ngango baka kita tunga ni bikim ni ke sar na matabe kanyo ni siya tiko may na kavini ko baka bikim ni na sambi to kamingo na tuto ko matelo la balata na vanua ronir na bakalefo mukina na kanda ke na vanua talenga ronir na kunya kina na bi tuto ko matela lai so beka na ka ke rosanga ni me wose yani ena kavini kuwa oni na ronir na kunya talenga na website hoya ke rosama idava tiko kiana ne robetal no ena kavini kuwa baka no ni binaka tiko yani ke ronitaka ni na marro tiko na mbula kuli niasi matikimbao ke una bununda ko ana takitaki radio mbulando vata me koti kanda vata mai me dona ngona dana ke veronga di domo talitiko kina ni te wakademo to banda